Odofopa, what to say? Mammy no cambo musesi etiasia, na ya adumarakwa. Enti yempeja yensa emfa ye ema otwedi ampo nyankopon na enkwa ehye ne nsa no. Onyame nhira wate. Ene de bebia ogina bia ohwe me no, me ma akwa aba ede aba Adom TV. Enkranhye dwumadie we so. Osomfo Apostle Dr. Nite Kutego enam tidwam. Ene so me sa ba hobium se onipa nya wonam bia nya wo ye bia ebe no abraba wo bo ebe no apom ne no awade no sikasem adesua the hiada e wo abrabom. We all will face our moments of adversities. We all will come face to face with setbacks. If your mind democracy you do setback, it be friend a crisis, it be friend economic problem. So that betu ni din bia no the hiada edema. Na eba na sana to be obu ha no atwa asu. Me we nisio, so many unanswered questions and so much troubles. Yana the hiada no bre and the joy na free asemba kuma na akofo from me krachi bia one year bone kura e dey asam to no so e makoda afiase ho no ya chene bono pa mo no say abrim no one year bone eni fi afiase ba so busu atu na jaja mu e no nam kwan so da bus stop da kro da bus stop na obi say awia na de e sa chi ni biom any prison to abrabo sa na tie obi de sa no okọ no apie na wo de make u prison enye nsam ana ankafo u prison enye kumase medium prisons u prison e wadwen so enema wo ka kire wo no enama apinidie no adoso enema wo ka kire wadwen proso no enama oya no adoso ye de yewo ye ka kire wo wanya nanso enema wo dwene ho no akenya sa tenkafi no e masemre wo twa wani ehwe ba bia asa ne je de aparo. Your life that don't make any sense. Wabra ba asem faso bi ani so. Sabe ubisa ho sa didn't say me koso atrans here. Sa asem na misa ho biom da. Say ofi o ha ba komu a na aka so foforo mu. Say ofri we mu a na foforo so abeto. Uti fie wo so I am single. Me ware ba me wato me ko ware de ye Yesu wawu. Aware obi aware here obo ose no. O de aware e masemre wusu. Woti ase wosemi ko school akopa boduni krata wawie mfiensia na mfiedu adwuma unya bi sabe wonane waja na hwewo krachi ne ababawa ye sa na yakopon bo wo empanin se wonane waja ebehwewo na wo so ada na wani abehwewom kosimra won se betutu na mra wo ma me no papa sin tutu so wo kuso hwewo aden wo baye den wa brabum sa na ubisa ho ya na watu hudni adwa pede na empo festus abebrese ye sa na efrewo enye sa ene efrewo sa di no enye to ho da emu se sohwe beba emu se de hia da beba emu se ahoyahia beba eno nkire se wabra aboto atwa se ba ne sa na wontimi na ere ne kwa wontimi ni enamfo kwa fo ho a wo fiu se watie wasam na abre watu sa anyum na ya ebre o ebia watu nyum na mo abre me kai se krachi bi ena oya record hospital. First day, nebusuafo to something. Second day, third day, 1 week. Afonya wa my doctor say yes, my babre. No bia assign na atu no yankopon. E ba no sa na ni America ne say. Ditumu said abano no. Accept the reality. When you face bad times, when you face bad moments, it's easy to waste a lot of time thinking like, oh, atumi enyame na say atumi, this shouldn't happen to me. I don't know say, you see, only ni say at all, but jitumu say enyaba. In moments of crisis, it's not a time to waste your resources and energy worrying about whether it is not fair or not. Ebana say anya Africa say, we dey enye, dey atumi enye, just accept say enyaba. Nia oyoye, nia wanyo, di obi yoye. De bi anyo de kobaye de ama enya badada wanya do tibenum accept the situation and name it as it is not to need ni ehina medrowe ayo hia eyade ayo bre ayenkugo to need ni. Now after naming it, you don't have to agree with it, but what it means is that you are accepting your situation so that you can find the knowledge to change it. Ujitumu ayo hia ayade ayenkuguo ayo bre
wari asay ade a mesua nko metim adwuma amayawa nso yemo maba so misika nsome sabi mintimi nkura sika. Name your situation and then move on by finding how you can manage it. Until you accept it, you're not going to help manage it. Etijitum se bebe adu na enye jitum se atome enkoyie jitum se mawade amewade se be mano kasa enye se be mene ye a me na de enye na akasa ntide na metumi ayo mene ye me kasa na se me sakra mu we abrante yetu aka da baji penalty se dwase na oye show hey man come take one quarter yeah man come take one bottle wona oyo bosom bedu na ntimi service kana abobosia na akoto beans gobe na ofiri yes na ebo wo se hunu se suba na wonam so no sansa nom no sa afeku buo no ene se be hu ba na obo no ene ma wo se kasa na afi ofiri gobe otiwe wadwuma mu gobe ra no hu na odoje koko kura odoje koko ra ade boni ben ye de bo wo esan suba bi a wonam nti esan ne ye nti woti dwum se me ade a me ye na enkoyie se me jai feku bofun na me jai subanfun na sabe bo so me so a metimi de kapre etu baabi na mpo eka me de nyina metua empane se wodi obi ka na da nakoa de sa kara no hu be sura no doje wo ya nakoa me kai se na me ko school kanisha wodo mo baabi na ma me bi ton beans e na banche na me akwara ketekete na ye ma break na me de me ka ma ko huru plate mu na me bia di me de adwuma na ko ye ya me nya bi de na sika nkura me enti ye ma break pe na me dimnika makokoro plate mu na manya beans ni bi adi me de osompa epa aduane edi wo hunu bad ene manyini baja sa suba no na me yadumaden kakasapa e de pani ameya Adom minti sana brabote e bia waduru no enye ho na abetena se de ti bia be sori afiri mu se me kan se ni te kohwe wo de wonim ma me kan che bia yes TV Africa da no wo no na e ho oye eating sport na kanisha wodo my schools no yama breaker ho na nyina bebe didi ibedo na ma me na ye beans na wanua banchi ne rokono ka ho na me se davi mabo na me dagudie na me ru plate mu na manfo esre me na wa ma me bi na abobi ama me na di ma me mafo ahye bakota classroom ba sua de ahunade ene me ne osom a me sha ase som ye da hia dam no manhwe sabi oyin atome manhwe se sika me ni bi entwedwa so manhwe se be ebi didi na me de me di hia me hwe ne ese me yo mejitu mu se mi ni bidie na de na ese me yo ese me som ma me na oyaduane no na me be adi ya me nhwe de awo fam no tuni dini se enkoyie na de na meye na mabrabo akoyie enhwe wade na atete pansam no emmosobo ena mi kuru anye ena me redio ni suba eye oni suba eye mate na oni suba no tuni dini e be ma sabi oni suban ena oba oni suban de na ye betimi ayo ne sakra suba mu se o sakra o suba mu no woni ye mu a wabrabo mu so be sakra na me nas ma me shawo ne shawo ma se bebe waduru no nye sa na be frɛ wo udin besesa efiri chenako aha ena meja wo na me de na ase ama Adom TV adwuma ko fro nyina Thomas ama ena Priscilla ne worker ampadu na me na Festus ena Gifty o se friend baby elephant waji di natum ena Osmosis me da mo nyina ase wa wonya amrehwe me de oni onyame enti